میگذاریم دوستان عزیز با رقابت‌های وزن جمعی 100 کیلوگرم، جایی که پهلوان ناماشنا، پهلوان خیلی محبوب تاجیکستان تیمور رحیموف روی گلیم برآمد و می‌بینیم که چگونه نبرد و نرسندگی را مقابل این حریفش نشان میده. البته در دقیقه‌های اول به نماینده عربستان سعودی بخشش امارات متحده عرب داور شیدا میدهد و تیمور البته که در دور اول آزاد بود و میتواند که بر مقابل این پهلوان امارات یک نبرد ارزنده را نشان دهد. خب حرکت های تیمور البته زیاد است مقابل این پهلوان. و میتواند که چون در دور اول آزاد بود پهلوانی ما، ماگامد عمر ماگامدوف از امارات مقابل تیمور رحیموف نبرد کرده ایستاده است. پهلوانی 20 ساله که واقعا تجربه خیلی کم دارد و اینجا یک پرتافت خیلی عالی تیمور، ولی اینجا چیزی بهاگذاری نگردید. در مسابقه کشادی منطقه افریقا تنها یک مرتبه شرکت کرده است این پهلوانی امارات، دیگر نتیجه ندارد، یعنی خیلی کم تجربه است و تیمور رحیموف صاحب تجربه ما که البته اشتراکچی بازی های المپی است، در گراند سلام مقام سوم دارد، در تل آویو در ابودابی مقام سوم دارد، در باکو مقام دوم دارد. باید هرچی خوبتر، هرچی جذابتر پهلوانی ما مهارت خود را نشان دهد و مقابل این گونه کم تجربه ها باید در مرحله های اول و دوم خود را خسته نکند و هرچی یک عملکرد یا یک مهارت خیلی والای خود را نشان دهد تیمور رحیموف و تواند که بدون خسته کردن خود برای خود را به دور دیگر ببرد. اما کنون به خاطر کمفعالی به نماینده امارات شیدای دوم داده می شود. خب همانا تا این دقیقه ها ما امتیازی را از جانب هر دو این پهلوان ندیدیم، ولی تیمور نباید این گونه اجازه دهد که حریفش پرتاف رو انجام دهد. وگرنه خیلی خطرناک می شود برای پهلوان ما. این مربی پهلوان امارات است که برای ما و شما نمایش داده می شود یک لحظه و البته توصیه های پدر تیمور رحیموف که اینجا نشسته است برای او کمک خواهد رساند تا توصیه دهد. البته سال از سال تیمور رحیموف در گرند سلم ها نتیجه های خوبتری را با قید گرفته ایستاده است و
танҳо кӯшиш бар он кунад ки нишони тиллоро соҳиб шавад паҳлавони мо, зеро нишонҳои нуқраву биринҷии гранд-сламҳоро аллакай паҳлавони саршиноси тоҷик соҳиб шудааст. ва чун гуфтем, бо интизори он ҳастем ки Темур Раҳимов имсол як дурахшиши хуб аз худ нишон медиҳад ва метавонад ки нишони тиллои ин мусобиқати бонуфузи ҷудоро ба даст биёрад. Вале инҷо ҳариф як кам фаъолтар мешавад. чун албатта дӯстони азиз болотар гуфтем, Темур Раҳимов бояд муқобили ҳамин гуна камтаҷрибаҳо як маҳорати хуб нишон диҳад ва кӯшиш кунад ки барои даврҳои дигар ҳамон ба қавли энергияи худро нигоҳ бидорад. чаро ки ин паҳлавон чандон таҷрибаи хуб надорад, танҳо як маротиба дар мусобиқаҳои бонуфуз ширкат кардааст ки он ҳам дар қитъаи африқо аст. албатта инҷо ҳаракатҳои Темур хуб аст, вале имтиёз лозим аст. партофте ки самаровар бошад, партофте ки барои Темур имкон диҳад ки ӯ ба даври дигар биравад. ана ҳамин гуна партоф лозим аст. Темур бояд ин гуна партофҳоро муқобили ҳамин паҳлавон кӯшиш кунад ки ба анҷом расонад. вале ҳар як паҳлавон, ҳар як гӯштингире ки ҳамин гуна майдонҳои бузург меояд ва албатта бо як тайёрӣ бо азми пирӯзӣ меояд. аз ҳамин хотир мутаассифона ин гуна партофҳоро ба анҷом мерасонанд муқобили паҳлавони мо. вале инҷо чӣ буд? қабл аз оне ки вақт ба анҷом расида буд, довар истед ё матте гуфта буд, ба ҳамон хотир ин партофт ҳисоб карда намешавад. инҷо шидо ба Темур Раҳимов дода мешавад. вале ҳамакунун дақиқаҳои тиллоӣ ё голден скор ҳам шурӯъ мешаванд. Тимур бояд ҳарчи хубтар, ҷиддитар бошад, чаро ки навакак мо мушоҳида кардем як партофти хеле олиро ин намояндаи аморот нишон дод. агар ҳамин гуна як партофти дигарро Темур иҷозат диҳад ки нишон диҳад, пас барояш хеле мушкил мешавад. аслан дақиқаҳои тиллоӣ танҳо як партофро мехоҳад, партофте ки натиҷаовар бошад, имтиёзовар бошад ва бошад ки ҳамон партофро аввалин шуда паҳлавони тоҷик иҷро кунад. зеро аз ин марҳилаҳо шикаст хӯрдан хеле таассуфовар аст. зеро Темур дар даври аввал озод буд, даври дуюмро хеле хуб сипарӣ кард. намояндаи амрикоро шикаст дод. хуб, ана ҳамин гуна партофро мо интизор будем. Темур, чаро инро барвақт иҷро накардӣ? ипон аст. дӯстони азиз, ҳарчанд то дақиқаҳои тиллоӣ рафт, то голден скор рафт, вале билохира Темур ҳамон имтиёзи лозимаро ба даст овард ва тавонист ки муқобили ин ҳарифаш пирӯзӣ ба даст биёрад. ва инҷо як танишҳои лавзӣ миёни ҳарду ба миён омад, вале